Lakini kichwa tukadui tukachanganya watu hapo tulio hata wanasoma chini tunacho hata huko watu atuisha kwa wakati mzuri kwa tunaanza ushindi Vita Zira
Hallelujah.
Yesu anakuja kulichukua kanisa, Yesu anaanza kutoa ishengero taji ya kazi iliyotumika hapa chini ya juu, kugira ngo baze bakigitsi bakorera n'inosi. Wakati mzuri umwanya mwiza kwenda kujisogeza kwa Bwana tena wakongera kurusuya kandi kwibuzanya Imana kandi oneshe Bwana programu yetu ya leo kugira ngo tumwereke intego zose dufite kuri uyu munsi yule ambaye tunataka fanya siku ya leo mwereke ujyana na kitu kuvugisha uyu munsi Bwana endelee kumpaka mafuta
zaidi. Imana ishyizeho umusingi ugira kandi tumire tofauti na jinsi anavyozoea kutumia. Kandi imukoreshe bitandukanye nuko yamukoresheje. Taombea shida za waamini. Tuanza kusengera ingo z'abizera. Taombea bibi harusi ambao anapatikana katika ulimwengu umeozo umechafuka. Tuanza kusengera umugeni alio muri musi irimo ibyaha ibose imwaka ufike tu. Imana imumoke ikomeze. Watakuja kulichukua kanisa kwa kuja kujaga kutoisha harusi amlaki mawingu. Umugeni aze amusanganire mu kirere. Kwenda kuombea nchi. Tuanza kusengera igihugu cyacu. Imani na maprofesa zote za Burundi. Imana izana amahoro mu ntara zose z'u Burundi na nchi jirani n'ibihugu bibanyi bila kusahau Kongo. Tutibaki igihugu kibanyi cyane aendelee kuleta amani. Imana yakuzanye kure mahali pote ambapo kuna machafuko Bwana aendelee kuleta amani. Misi yose haboneka ibibazo Imana batabare. Wacha bila kukawia tukuite tumoja hapana kwenda kutuombea. Reka tudatevye duhamagara umwe aduserukana imbere y'Imana. Baba Agnes akaribia hapa au kwa machache. Reka dusabe uje kumejisi alikuwa asemimana. Basi kabisa tupatane naye kwa moyo. Na kwenye ngero dutekane kulikana nawe. Data wiki na Yesu, gonge kazi mtapo kibelo katawe. Pamela kwa kitaki todo watuoje. Watu majita wajati maana wabuni wate kwa kazi nge watungiste onwe mwanya nitawa na kutasanye Yesu Kristo kifaro yatu kuminako ute kumubere nishu kwa haundi mtabazikiste atari wewe mwanya
kita. Tutibagiwe Mwami Yesu, uza kugirira neza, wowe ibisukubukira, kugira ngo azagaragare imbere n'umuntu w'Imana n'atashoboye, ariko wowe urashoboye Mwami, umushoboze umugirire neza, nihagarara imbere yacu Mwami, ntabonekewe, ariko izina ryawe rishyirwe hejuru, ijuru muteguriye kuvuga, niyongere cyane ko abantu ariko wewe umushobozi Mana, twakoze kubuze neza, urakoze turagushimiye, umugeni rero ushishikare kumeza no gutunganya, kuko umugeni wawe aracyari iminsi ariho Mwami, ushishikare kumuvugutira, kuko Mana tugiye tugezeho igihe cyo kwambara bakurira, igihe cyo kurambarara, igihe Mana cyo kuguhamagara, igihe cyo kuguhamagara kuryama, igihe Mana cyo kwibama, igihe cyo guhagarara wagarare neza, dukubitiriye Mwami, kuko watubwiye kuzozana igisuma, ubuzi tutazi bizabirashobora kuvuga, Mana uduhe kwitegura, uduhe kugirirwa neza nawe, ufashe Mana, urakoze rero turagushimiye kuri ibyo bike, byinshi Mana uraza kubiduhe ubuntu imbabazi zawe, tutibagiye gukamamira impwemu mbi, amatayibona twikurikiza, abarozi Mwami, izina rya Yesu, ibitakuvaho byose Mana turabyihuje, bajya batwikurikiza Mwami Yesu, baza kurobanura amagambo, baza Mana sima guteza inzira abana bawe, turabihuje mu izina rya Yesu, reka akarere k'Imana kaganze, akayaga k'Imana kaganze, kugira neza ko wowe ubane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen.